I ćao ljudi, dobrodošli u novi video. Danas ću vam pokazati kako napraviti najbolji avatar na svijetu. Znači, definitivno najbolji avatar za vaš YouTube kanal ili za neku profilnu sliku. Ne. Dakle, ne treba vam ni jedan program, ništa. Sve što vam treba jeste Paint, brate. Paint. Uzmete lepo olovku. Uzmete ovo, najbolje crna boja po meni, i napišete što hoćete. Ovako. O. G. I. Ti. Vi. Savršenstvo. Delicious. I sada tu jednostavno uzmete i save-ujete. Stavite ga save S, bitno je da se čuje naglasak S. Stavite save S, stavite ga u desktop i gdje hoćete da ga save S-ujete. No. Šta bre? Ok, stavite ga samo na desktop i onda samo ugasite i imate ga ovdje, brt. Sada kada bi ušli unutra, to će da bude čudo. Uđete u Photos i znači ludnica dživa. Izgleda prejako, stvarno, ja ne znam. Tako da ljudi, ako vam se svidio ovaj video, obavezno ostavite like. Jako brzo znači da napravite sebi avatar i uopšte nije nešto posebno teško. Znači, eto, ovo je živo govno, tako da ću ja samo da ga izbrišem, ništa više. Tako da, eto, ako vam se video svidio, obavezno bacite like, subscribe-ite se na kanal ako već niste i to je to. I da, zaboravim se, podelite se drugarima. I sad je to to. Veliki pozdrav!